Ndabasuhuje ndizera ko muri amahoro mbahaye ikaze hano kuri One Vision Rwanda TV nanone kugira ngo tuganire inshuti zacu mukomeza kudushyigikira mugareba ibi tubategurira turebana ko mugenda mwiyongera rwose turabibashimira cyane. Ndi Jean de Dieu Ntakirutimana ndagusaba nkwinginga kanda subscribe aho hasi niba ari bwo ukitubona hanyuma ujyobona n'ibi ngibi tukugezaho umunsi ku wundi. Ndi kumwe na Bayingana Semgeshi. Uri amahoro? Yameze neza Jean de Dieu. Kanizere ko nawe uri amahoro. Nanjye meze neza. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabonye ibyaho ari igitangaza. Abantu 39 bari boherejwe mu Rwanda MONUSCO ku bufatanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ngo nabo muri FDLR none bashatse kuba repatriated, bashatse ko basubira iwabo mu Rwanda kugira ngo bijye mu bikorwa nyine by'amasezerano ya Washington avuga kimwe mu bice by'ingenzi y'amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga. Ariko nyuma y'igenzura ryimbitse nk'uko bigaragara mu itangazo rya komisiyo ishinzwe bya demobilisation mu Rwanda bavuga ko ngo bakoze igenzura ryimbitse bagasanga aba baturage atari abanyarwanda ahubwo ari abanyekongo bagize gutya bagahatirwa kuza mu Rwanda ngo bemere ko ari aba FDLR kandi ntaho bahuriye n'uwo mutwe habe namba. Turaza kugenda twibaza cyangwa se tureba ibyo inzego zinyuranye zatangaje ariko ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye. Iyi FDLR ubwayo u Rwanda rugaragaza ko ingamba z'ubwirinzi zashyizweho uko wazita kose. Hari abavuga ko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda ari iyo RDF iri ku butaka bwa Kongo, hari abavuga ko hari izindi measures zafashwe uko wabyita kose. Uko bivuga kose n'umukuru w'igihugu bivuze uko mwe mwabyita kose twe tubyita ingamba z'ubwirinzi. Iyi FDLR ni threat ku mutekano w'u Rwanda kuva mu myaka ngira ngo busesinga 32 nka 31 wenda ubwo 31 niyo wavuga n'ibiri ariko nabyo ntacyo nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Iyi FDLR ni menace ku mutekano w'igihugu. Hagiye hasinywa amasezerano menshi atandukanye agamije guca intege mu bya gisirikare ariko no kwisenya burundu bishobotse. Uretse ko iyo hajemo ikintu cya ideology, gusenya ideology ni ikintu gisaba igihe. Byo si ibintu bavuga ngo ukoze umwaka umwe 2 3 4 5 birarangiye. Hanyuma turi tariki 30 Nyakanga uyu mwaka cyangwa se iyi tariki ubwo mu myaka 24 itambutse abantu barabyibuka tariki nk'iyi hasinywe Pretoria Peace Accord muri Afrika y'Epfo. Perezida Kagame na Joseph Kabila wayoboye kiriya gihugu hashize imyaka 24 ayo masezerano rwose nawe yararimo ingingo zo gusenya FDLR kugira ngo wumve ko ugusenya FDLR si ibintu bije vuba. Mu myaka 24 rwose amasezerano ashyirwaho umukuru n'impande zombi abakuru b'ibihugu nibo bayemeje ariko FDLR yarakomeje irakura. Gukura rero kwayo so kuvuga ko yo nk'umutwe ufite ubushobozi budasanzwe ahubwo kunganirwa na guverinoma cyangwa se gukingirwa ikibaba na guverinoma nibyo byatumye umutwe ukura ugira ubushobozi tuzi uyu munsi. Yego. Hanyuma dukomoze gato ku cyo waruvuze cyaba boherejwe mu Rwanda byitwa ko ari FDLR. Bikubiye n'umundi muri campaign imaze igihe rwose uko nabivuze yo gusenya FDLR. Hanyuma hari abagiye hari abaza bacitse bakakirwa ariko hari n'abaza nyine nyuma y'uko M23 ifashe Goma ngira ngo nibwo twatangiye kubona imibare igenda itumbagira cyane kandi birumvikana haho zarindiriye FDLR ubu nago bakiyafite cyangwa se nago bakiyagenzura. Hanyuma iyo MONUSCO ayo masezerano ntibara ya Ethiopia avuga ibijyanye no gutakwa abagize FDLR. Sindi kwibuka neza amasezerano ndumva ari yo muri 2010 hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na UNHCR. Ahubwo Addis Abeba bagiye kuyavugurura ejo bundangaha babango kuyatiza imbaraga bakagira ngo bishyirwe mu bikorwa. Ibi rero byakozwe ubwabyo n'ukubahiriza nyine biri mu masezerano niyo mpamvu u Rwanda rwe rwabakiriye niyo mpamvu nyine na MONUSCO yabigize mu ruhare. Ikibazo rero kizira hehe? Ikibazo nuko aba bafashwe n'abakongomani bafashwe ndetse nago babihatiwe gutyo gusa birimo n'akantu kukije ibyo Lawrence Kanyuka yavuze nabo bwabo babyivugiye hari umwe muri bo babyivugiye kugira ngo bitwe FDLR ntabwo bishyuwe ahubwo barabisezeranyijwe nyuma ntibayabona. Hanyuma hazamo icyo kintu cyo kwiyambura ubwene gihugu bw'abakongomani
hanyuma biyita abanyarwanda ariko babaye captured cyangwa se bari mu bice bya FDLR, hanyuma ubwo biyambura ubwenegihugu bahabwa ubundi kugira ngo bine byitwe ko ari FDLR. First of all dushimira inzego zabajishije kubitahura kuko ibi ubwabyo ni ikibazo gikomeye cyane, ariko binahure na campaign imaze iminsi cyangwa se ingendo Anzuruni ashinzwe diplomasi cyangwa se muri Minafeta ya Kinshasa, ashinzwe ubuhuza bwa kira gihugu n'ibihugu byo mu karere, amaze igihe mu ngendo twagiye tubikomozo hano rwose si ubwa mbere tubivuzeho. Anzuruni si ubwa mbere tumuvuze aha. Ingendo arimo rero bivugwa ko hararimo n'impapuro FDLR ngo des éléments des FDLR sont dépatriés vers le Rwanda. Nahanagira ngo nge gusa ibindi byo nibirebere abantu baza no kubyisomera, abantu baba kuri Twitter ni benshi. Ngo mu bufatanye na MONUSCO, ubwo ari Kinshasa ifatanya na MONUSCO birumvikana, abangaba birangira boherejwe muri gahunda bita DDR, ni désarmement, démobilisation na réintégration. Nuvuga ngo abantu babanze barambika intwaro, ubundi bajyanwe mu buzima busanzwe, noneho basubizwe muri societe, réintégration, basubizwe muri societe, cyangwa niba binashoboka babe bajya mu gisirikare simbizi, ariko ubwo FDLR se yajya mu gisirikare hehe, ntabwo byakunda kenshi gusubizwa mu buzima busanzwe, mbona no gusubizwa mu buzima busanzwe niba nta byaha ukurikiranyweho ntaki. Noneho kugira ngo bigaragaze ko FDLR bakomeje koherezwa iwabo mu Rwanda nka kimwe mu by'amasezerano ya Washington yavuga. Nuvuga amasezerano ya Washington avuga gusenya FDLR. Gusenya rero harimo uburyo bwinshi, ababyemeye bakiripotinga bashobora koherezwa iwabo mu Rwanda bakajya mu mategeko cyangwa bakajya mu buzima busanzwe, cyangwa babyanze hakoreshwa umututu w'imbunda bakumvishwa. Now ni ikintu gikomeye. MONUSCO, l'ONU, umuryango ukomeye kurusha indi uhuza ibihugu mu isi, usibye ko mbona uri declining ariko kuri ubu ngubu ni uhari, niyo body ukurikije ibi ngibi uri involved. Ndetse nanumvise umugore umwe muri abangaba 39 sorry, umwe muri bo yavuze ko ngo bagiye bamusanze, byabaye ngo iminsi ibiri ikurikiranyije bamusanga ahantu acuruzaga yibereye mu bye, bati turagushaka, ariko bari gutanga amafaranga hari ajya mu kigo cya MONUSCO baguha amafaranga ubundi uvuge kuri FDLR je mu Rwanda. Ndetse mu Rwanda ko nahazi ko atari iwacu, nta muryango mafite, biragenda bitarabihorera. Nyuma baragaruka baramubwira bati ariko rero ushatse warya kuri aya mafaranga. Iyo ni MONUSCO, Coordination Republika ya Demokarasi ya Kongo na MONUSCO. Bivuze ngo MONUSCO babiziho ko FDLR itari gusenywa, ahubwo ari manipulation, ari context yo kubeshya kugira ngo abantu bizere ngo FDLR gusenywa kandi bitari kuba. MONUSCO ibizi. Hari ikindi kintu nacyo tutavuze ariko tukivuge, abo 39 biswe kari FDLR, cyane ko wenda nk'abagore bo bigoye kwemeza ko bari mu gisirikare, wenda bo nabagize famille, ariko nk'abagabo barimo hari gihe baza bavuga bati wenda twe twarabarwanye muri FDLR. Reka tuvuge ko ari abagabo 20 wakwiye mu mirimo isanzwe, ubuhinzi se, ubworozi, ubucuruzi buciriritse cyangwa se ibintu. Abo bantu wise ko ari FDLR, iyo manipulation ibayeho bigakomeza uko, nuvuga ngo kubabara, kubera ko kimwe mu bintu nabonye inzego z'u Rwanda zikurikirana amakuru umunsi ku munsi ya FDLR aba yafite, kuko uzakurikira ibiganiro bamwe mu basirikare bakuru bari tayarinze cyangwa se bakiri mu mirimo, iyo bibaye ngombwa ko biva kuri FDLR banagaragaza ko bafite imibare, bagerageza ko bafite imibare hafi aho, vuga ngo bigenze uko bo bakizera ko imibare kugabanuka, hataraje mu kugutahura amanyanga bayakoze. Ugasanga umutwe kumburi kwiyakimiretinga cyangwa se uri no gukora n'izindi recruitment mu buryo bw'ibanga bukomeye, nyamara bafite imibare amakuru y'ubutasi bazi ko, cyangwa se bakabwirwa ko abo bantu bari kugabana kuva 20 wabeshye ubuzigamye ubundi buzima bw'izo FDLR 20, cyangwa se 30 cyangwa se 40 uko byagenda kose. Igihari nuko FDLR igomba kurimburwa rwose, habayeho joint military operation, kubera ko ntago u Rwanda niyo rwakemerwa kujya hariya nkuko byagenze muri za operation Moja Weto cyangwa Samani Leo, ako numva ari Amani Leo yari huje RDF na FARDC, nubwo babyemererwa uko nguko hataje icyo kintu cyo gukuraho uko gukinga ikibaba, nta ki operation ya ntago byashoboka. Amasezerano ya Washington n'umuntu nayo avuga ko agomba kuba iyo joint military operation, kubera ko FDLR si umutwe w'abahinzi, si cooperative,
si abantu bahinga ibireti cyangwa se ibirayi, ni abarwanyi bafite n'ibikoresho bikomeye, ye banafite special force CREP cyangwa se CRAP, umutwe bavuga kuri mu mitwe ikomeye, ndetse banavuga ko rwose iriya CRAP yabinarusha ubushobozi imitwe yitwa special force mu gisirikare cya Kongo. Rwose CRAP ngirakomeye cyane. By the way, turarenga haga ariko amasezerano ya Washington nta hantu avuga ko bigomba gukorwa jointly, avuga ko ku ruhande rwa Kongo ni neutralisation FDLR, ku ruhande rw'u Rwanda ni ugukuraho ingamba z'ubwirinzi. Usibye ko nabonye CONOPS ntabwo iri attached kuri Washington, iri attached. CONOPS ntabwo harimo joint military operation, ntaho bavuga ko bigomba gukorwa jointly, ahubwo bigomba kuba biri verifiable. Wenda bigomba kuba ni ibintu bishobora kugenzurwa, banga koko bari gusenywa, ariko ntabwo banga ngo u Rwanda ruzajya gufatanya. Hari protocol nari kwibuka yariyo nekereza kari ya Rwanda ivuga ko agomba kuba hari guhuza ingabo bakabasha gusenyura mutwe, ahubwo iyo ngabo uwo mutwe aho ngaho no guhuza abantu bakora iyo verification no kuvuga ngo no kugenzura ngo ese gusenya FDLR biri gukorwa, ariko ni inshingano ni za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko u Rwanda ruzakura ingamba z'ubwirinzi. Primary responsibility la Repubulika ya Kongo. Reka twemeka nuko bimeze, ariko iyo protocol ivuga mu gihe cyose ari gukinga ikibaba byange bikundi, ntago umuntu yakizera ko bizakorwa mu gihe abakwiye kuba barimbura uwo mutwe no bahindukira ahubwo bakabu ibikoresho, niba ari no kubagira ku masoko mpuzamahanga kubahahira ibikoresho bakajyayo n'ibindi byose. Uko kwizera ko FDLR babayineutraliza n'ibyo kuvuga ngo bo babyemere hatabaye iyo komba, mu mboni zanjye ndabona bigoye cyane kurushaho rwose. Ni ibyatangajwe kandi tutabura kugenda tubabwiyeho na Patrick Muyaya ari kuganira n'abatangazamakuru ejo bundi ahangaha bari kugaruka ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga uko bimeze, ibiganiro n'abanyekongo aho bigeze n'ibintu byinshi baganiriye n'abatangazamakuru hariya. Patrick Muyaya we na Floribert Anzuluni bari imbere y'abatangazamakuru bageze kuri FDLR baravuga bati, Patrick Muyaya baravuga ngo gusenya FDLR, neutralisation FDLR ntabwo bivuze kwica abantu, bivuze kubica, ahubwo no gukora sensibilisation, tukabasensibiliza hanyuma bakaba basenyuka bakavaho. Noneho urwo rwitwazo we niko abyita kuva na hambere rwose, urwo rwitwazo rw'u Rwanda rukavaho nabo bagakura ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None ari nacyo cyatumye kuri ubu ngubu ngo harasinywe iyo protocol twaze tubigarukaho. U Rwanda rwo binyuze muri Yolande Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, binyuze muri Patrick Muyaya, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, avuga ngo mu masezerano ya Washington ibyo bintu nta hantu na hamwe biri byuko muri buze kugirana amasezerano n'umutwe w'abajenosideri. Gute mwe mwahinduye amasezerano, mushaka amasezerano mashya cyangwa se mwakoza andi masezerano mashya? Kuvuga ati iyo ngiyo ni manipulation, no kubeshya. Ariko Patrick Muyaya yawe rwose mu magambo yaravuga ngo ntabwo gusenya FDLR bivuze tuer, ntabwo bivuze gusenya, turi kubikoraho, twanabikozeho, ari niyo mpamvu byatanze umusaruro. Babyita umusaruro ko FDLR yagezeho ikabyemera nyine, bavuga ngo ari umusaruro wa sensibilisation bakoze cyangwa se kubaganiriza bagize. So numva ari ibyo ngibyo, reka dusoheze ahangaha, tubashimire, mukomeze mubane natwe kuri One Vision Rwanda TV mu bindi biganiro dukomeze kugenda tubategurira.